Ready na mo? Kervin, Charles, ma, alam na ka? Ganang wag idama. Pa, alam na ka? Oh, Yung mga guest. Mahuway sa mo. Mahuway sa ka. Hey guys! Woo! So guys, ito na ta sa Clark, Pampanga. Ito nga plane guys. Go Pacific. Ito ticket. So guys, first time yung masakay girlfriend. Ito feeling palo na kamutunog sa aeroplano. Mulupad na ko. Ha? So guys, masakay na tayo ng airplane. First time mo sakay aeroplano hindi. Kasi feeling hindi. Kasi feeling first time mo sakay aeroplano. Okay, airplane mode on. First time baka mo sakay airplane or ha? Hindi yun siya feeling niya. First time sa airplane hindi. Baan ko. Okay, daghan bitang lisod sa own mind, like the possibilities. Pero, unta di. Basta, ayaw ba? 1 hour and 15 minutes with a cruising altitude of 34,000 feet. Our warm welcome to our Mabuhay miners on board. Sa kayo, right? Bumuha na tagbilaran guys. Fucking Eagle Double G. Yes. Okay guys. Kalau share ka dapat i-lock na yun. Lock na yun. Ito na yung kumuhanan. So guys, wala tayong mag-iin guys. Sorry, flash.
guys, pahambog kami guys. Paana na airplane. Paliganihan ito yung ano, doon na tayo. Ladies and gentlemen, as part of our safety procedures, we'll dim the cabin lights. If you wish to read, reading lights can be found in the service panels. Thank you. Guys, it's already 6:54 p.m. and karon guys, magbuhas na sa mga bags. Nga na lahi. Kami kinalasan ko. Nilahin tao. Kung talaga na mag-isuot guys. Okay ra guys. Okay ra guys. Let me know in the comment section below. Hyundai, how's your first flight on an airplane? Okay lang, mura tagi binuangan sa pilot. Okay. So sa mga future pilot, ayaw to ninyo buhatan. Saan nag-ibuhat sa pilot mo? Ito siya na anak. So, kanina yung airport guys. Saan sa international airport there is sa Philippines. Darag bag ni Wendy oh. Hindi, bag ni Wendy. Dali ah. Liyo na kaglibuton nun. Tara pa yung bag. Kaya na, ang brief nawa na. Nawa, ang brief oh. Tara pa basig ablihan na pa. Lagi. Tara pa yung mong brief pa. Hindi mong pante. Kasi yung bag ma. Tara ma. Tara. Okay na. Muna. So karon sila titina na po ito pangitaon. Gawas na taring airport. Kanangita may nila titina o Kiyasali. So kanina si Kiyasali guys. Muna yan kuhan older brother ni Mama Ruth. So sila wa. Muna si Titina guys. Dito, kasi sa Manila pa, mas na-traffic pa. Mas okay dito. Hey, Titina. Hello. Say hi to the vlog. Hi. Visit ka. Kung may mga tawag mo dyan. Nakapatasan tayo subscribers. Sobrang payat mo yung pagpunta mo. So, karon guys, naman ta sa kuan may siya. Tagalog lagi. Tagalog man dire. So, wag Tagalog na sugod karon. Tagalog dire. Oo. Yawa, ban. Padong ban. Padong. Bagyo ban. Bagyo. Yawa ta na. Solo ra ka karon ban. Hali mo yap na. Sa muna sa Bagyo man.